Ki nong yalam ka sengsan pertai People's Democratic Front. Hakasi balang joko tayo kilalik ban IT ya ka dor khas ha menteri rang ba ka jela u konrat ki sangma. Ka bakirpat ban thung chairman no ha ka Meghalaya Public Service Commission khanang ba on la ban pentulun ye ki kam ki jam jong ka commission. Kham tam ha ka be dei ba ka jing thung kam ye ki samla ki ba wat kam wat jam. Ki nong yalam ka PDF apa ka jing yalam u acting president u ba ban te dor leng do uba Hamlet Son do leng badu secretary PDF uba auspicious leng do kelekerpat yu menteri rang ba bantung no yu chairman Bapura ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kamtam haba ka nekasuki kelesutli na do brai jemang menta kesenam bat kelependeko ikut kom trekam jong ke MPSC uba bantai dor leng do habai keren bakilat patai kubor hadian ke jingelang melitu ba ka kenhuan kalapen pau hakmat menteri rang ba bu udai ban penkloy no hak bantung chairman batamai ha ke MPSC kenang baki kam ki jam kin om sakut Namar kat badang penslem bantung chairman kan kata ru ikarta jeng samla ki ba apply kam. Uli thu bana kaliang menteri rang ba ulai ke jengkular bancim kiano mardor bad hapok artayo antung no yu chairman batamai jong ke MPSC. Uli thu ru ba ke PDF kelekerpat bantung de une ke beriau ke bala syampang ba ki ban la ban ai ke jeng syakri ka ba bahatam bat ke bakhuj. Ha ke MPSC haba penlong ya kinu-kinu ki eksamen tung kam tung jam. U acting president ke PDF ulong babun kilo uat bagurukom tung kam kamlong ke bakhuj ke MPSC. Hendrai la dawan de ubrio ubabiang kan wan ra ke jingkala bat haba penlong ya ke personal interview de bandon ki saki kenang bagat nom don kanu kanu ke jingle siliang ya ki brio ki badai hok banyo e kakam. Idon kam ya ubrio la ne ke brio ki bala long experience ya benta. Tingira tharang ru na kaliang parti bakin bu shisha da ubrio gimbu do ubrio la ne ke brio kiba labiang bat kiban la shisha ban ai ke jing syakri ka bahatam ban peniat ya kini ka MPSC bahkan long shisha ke jing mentoy nak benta ki nong song snong jong ke jela ke jongi ida kerpat yu mengiang bu do ulan ni dakah imtip mah ya kata tangba ki brio ki ban contribute shisha ban ribam ban wanra biang ya ka kom trikam ke bi internet bat ke bakhut kam tam ban nong transparency hapo MPSC ya ke MPSC kata ka dig bengi kuat mengi kadon kini kajing dawa du bobon baki ong ba hapo MPSC la da kadon kono no ko personal interview de ban le no ko video recording nang ba kita video ke bari ban hak bari ban yo hak ya kam ki ban yo ki bom de ban yo kim de ban yo pechene na ta daw ngi fi mentan ka jing kran bat u chief minister ngila ya kran sibon ki ke bat ngila kran syai kita de na ta daw maka simpor kendiat uang ni marban kuat si syai kita ki brio banwan brio ban sim ban bat yang ni kam kadai ke baong mafi kata bat lada wan u brio bat mai ni brio bat mai mafi ban transform te hapo transform lawan lang kita ki ibro namangi ibon ki baut ya kata mo bakam long transparency tindala wan u brio bobiang ni brio bobiang te kata automatically kelawan ra transparency ke bakhu basya mutkum kita ki na kondok ki personal interview te bandon gijing sakhi satar ki bobiang kan nang ba kanum don kanu gijing le siliang gijing thau siliang ya ki khna ki badai hok banyo kat kum ka jingla jongki ban le ki examination ki ba fair